Shubor nakaslem jong unongsan hima. All Meghalaya Domestic Workers Union, kabadan hapo kashatri jong ka National Domestic Workers Movement, kabalayo jing itu hakatanat labor jong ka Sarkar Jilla, kalawan pintipat ba ha Shillong Press Club na kabenta, katukat ni kimat jong ka kanhon na kabenta kinong trebela, ha kashitrik ujumang arhaja apusan. Habakran cekilat patay kubor na kaliang kanong yalam jong kani kakanhon kakong Rachel Mautho. Kalaong baka jingmi kani kakanhon hapo kajila, kalong banyang na kabenta ban penyo ya kahok banyada, badyo ya kajing siw babiang. Bad ban itu ikakam bakitre na kabenta karoy kapar jong ka imlang kasalang. Shu kalaong baka jing dawa jong kani kakanhon, kalong ban don kaway kabot, jong ki domestic worker na kabenta kinong trebela yeng briw, namar lapalat arpusan hajar ngut kinong tre yeng briw, kilapan rung kerteng ha kani kakanhon. Kalakan turu ya kinong tre bela baro, bad kibalet ban bela syabar kajela, bakin penrung kerteng ha kade ka All Meghalaya Domestic Workers Union. Kenang bakan long kajing mentoy na kabenta ka jongki, banyada yaki bad ban penyo ya ka hok ka jongki, bad na kabenta kijing ay jing hikay haki babun ki kambat kiway. Kakanhon kalapan pau ya kajing sngongu ya kaseng ki SU, ki bala kloy ban ay kajing yarap, ban penyo ya ka hok jong kaway kanong bela, kabala bela hayeng brio hanakpur, kabala syasyo hakini ki kendiat banai beladep. Roki domestic workers pala kapartay kilayo kajing ada bakura hati imlang kesalang. Dai puso persen di domestic workers impatyo kala bakura balyo kajing jing smart bakura hakapang stong hakakha dipun tidak kha kijing kisel dijemi bat ndang kilatan nyimpan yo ya kajing yara nak sorka badladang di mensau kijing kihabat di mensau tapi jakat tray di kuah apa ditrai kiban kaman siu kajing dur kinsel baro bad mentang kibriu baro ko di batray jing kibriu kiladan riu milian bad abak kedeu kumba hakapor kokobit Ibriu kisah jenjar ha, nama kawan kami kubin, kekhangat ini kumdino Melayu ibriu. Kemudian hampa kesatri jangka nasional Domestic Workers Movement, wilayah kan perlu kerja hak hatsan dari jumlah pembar ada jangkaan patunan labor law. Kejingdan jadi Domestic Workers Union kami Meghalaya, kalau adanya nak bentai Domestic Workers, nak bentak kahok, berkeburam kahok kejongki. Banten ko bore ki banten yang na sa kahok kajungki kajing yada ka imlang salam kajing siu ya kakam mati kakam bedot ban itu ya kakam jungki kum kakam bat kajing no senyang ya ka imlang salam ka baai sa karoy ka par jong ka imlang salam kajing dawa kum kasay kalong bandan kani pres bandan kawai kabut jongki domestic workers kapalat at sa hajarud kinong tray yung basyong basa ipawan buhay siya iday kipala pedro kertanya po kasen dan pun kinong tray kipalit siya kejela kipentik kenaban pedro kertanya kasen kajing peniyat nak beta kajing ada jong imlang salam itu kinong tray yung ibadan hapo kasen iyo kajing tip siya pang kahok jong kinong tray kajing ada imlang salam kajing ada bat kajing hikay kajing tibet kibakher kung kajing sumari, kajing penyai, kajing penyai di nawan jumakai, kajing sumari kena ikulung bagi teman, bagi baik tempat kinong trayi, na terjadi hari rekam kajing banyo ekaburam bakapok kajing, dengan air kong biola, berbaca, banyetu yang baik baca nama lembah kani kejinja, ipoi syakani kapres konferen hakaba, ikwa bakani kasur jongkan press conference pamata kasi kan poi syakiwe pat kita domestic workers ipampat dan hakani kasi. Okay, sister, staff, Miss Rachel, yung person dengan awan hangga hakmat ban tempau ban khot ban wer yati para babala yung rew ban yasrakti hakana ka union kajungi raka jidol kana kajungi ka union ni yo sibul kijing mentoy dunia ada ini na kijing
banada nanti Syah. banben tambor di banada na kino ki bangya kendu ki jing haka kambala yung breu kecungi te kumba bangsian kumbang yo ha ponapur bagawai da long kemi kabana Meghalaya kabatre Nagpur kalasya pensitom ben ha nong punya jongka badiakan ne la pentit no sa ke KSU Delhi unit dai kurim jongka tada ka ching singkhya ka jongki KSU na khathi ka jaka bakidon kane kalong kemi kalayo ya tahok ngajingya da jongki tena lomba ka jingya rab jongki kalayo ya tahok jongka te namar kene nga ay kajing kublay kaba si kade ya KSU ki badon nakate ka jaka ki balakloy bansim khai kana kakam pakane kalong kumi kalayo si saya ta kajing yada te namar kata nakarpat ki para bela yin ba kin register yana de ha ka union jongka all Meghalaya ki badon ha ka sor shalom ki badon ha kisnong bapher ki khap sor shalom bat hakisnong kinong kendong ru ki batrejin bakin kin register yalade haka union nang bangin yo e kajing ngan kajing yada namta kajing ha kajing ya